ukhala ngani ndoda kithi Ubuka nje kusini. esikhulu uwende kahle ufika nina leli jale naye nava tudumutala ukuthi hey alishiyi manje lifika la likhala ngematonyana lithi lona selisinzisiwe nanyalo andawuthuma umuntu atomkathi wena ngumfakazela ukuthi ufikile nale kuwe azotisho ngempilo yakhe Hayi. Kamkweli. Ejafile ngembala. Lemaphoyiseni. So letodiletha itoqolisa ukuthi hayi bayincane ukongela wakwenda kobugebengu hayi no yamzobuyekeli because wadibana nenkinga waboshwa South Africa samashushumisa ama-drugs wamixe eNigeria so bambamba so benyalo wasola hayi cha sekuvakele ukuthi hayi no ngifuna ukuva lokho ngoba ngifuna ukucasha mina lisita labahluphekile ababuya kuphekeni njengoba ubuya kuphekeni nje ngiyambona akanalutho nithi cha ndamzamazamela tobuka la stolo ngoba wabona stolo vele naye njengoba wathatha wajika khona le ufunzile uvile ukuthi ubuhlungukani that's why ngizamela ukuthi asebenza naye ngoba ngeke asaphila Mkhweli. Asiwena kahle lapho uyini. ngiyini umkhweli No, lokho ukuthi nje ngiva ukuthi ufuna ukuqasha nje. Ufuna ukuqasha. Kanjani nje? awuzange uva umphathi wesikole ukuthi ngibani Hayi. Mkhweli. Lenzaba yakho lena manje soyiqalile ke manje. ngitshela ini wena ucabanga lesitolo sigcwele singaka sigcwalisa ubani Wena lobutsotsi vela ufuna ukubiyekela mkhweli. Gumbi Lalela. Gumbi na Gumbi yebo ngeke bajabula kubona umuntu agcwalisa isitolo sabo adala isitolo sabo bangathi ukuthi kwende njani kusho ukuthi bona nabangafikanga kini batomibikela nami akusikucala lami nabo uqala mina nje mingahlupani nami mina hambani nakabakagumbi ngesini nesisho emphoyisa lo mkhulu wathi bengicela mane siqhubeke ngicedela okay nguloto ngikhumisa into taki letingatati ngoba nibanikati basitolo bakafika batocomplain mangicomplain amaphoyisa amangu laba matshengisa amabuke ingikala kajale sitolo Mkhweli wena vele usikele kahle soqhubeka nalokutshani babo kodwa kwanyalo ke wena mkhweli ungachubeka nalokutshani babo ngoba kusaphenya lencane hamba uliphenge impela ngiyakutshela hamba uliphenge wena vele ufuna ukubona umuntu lamangwena aphumelele ngesimkhulu bengicela siqhubeke ngita kuwe wena sesiqede ngawe obovela kusasa yebo wabo utocala kusebenza asibonge mkhulu okay asibonge uthi kwakho okay utiphatha kahle kodwa mfana ndotiphatha kahle ngoba ngiyaxoshana ndotiphatha kahle okay siyabonga yathi imhlolo yami okuqala ukhethela students sami awuhloniphi wena mkhweli kwesibili ufake nesigcoko awuhloniphi ngiyakubita awuhloniphi lamaphoyiseni ufike wakanza mina la ngishele nagcina nilala nagcina ngivuka nakubuza ufika sewufikile khuluma lokhu ufuna ukukhuluma emkhweli ngikubitela nawo la yes ngikunika amalanga lamabili yeah kule store nasende njani uthi nangabe le store yasibanga noma sakungalo kusemthethweni ngicela ukunika 2 days ngendaba ngaphandle kwaloko mkhweli le store siyavala unika 2 days ngendani solo ulungisa ukuthi vele le store sakho yini
angathi maphuya amahlupha emhlabeni maphuya manje makonke lokunkwendili solo awuboni ukuthi lesitolo sami emkhweli ngithi mine ngunika 2 days kulesitolo lesi unengcina malanayo yabafethi ngenzaleyo unengcina malanayo yabafethi ngenzaleyo bafana fiti nalabagobela bathi baboni lufa yamsamo ulengcina malanayo ulengcina malanayo bangisale nalena ngihamba ngifuna sithundi sami asibadlala ngami bangisale nalena ngihamba ngifuna sithundi sami umphakathi wathini ukhofulela ukuthi vele sakumbamba yini bangabopha lifindu kwesitolo sami phela ngiyanathi nini niyabathenga labantu ni thenga bobaba ngayithenga commission yamadoda ibuka lapha siyabathenga labantu ngithi mine ngikunika 2 days nje ube ngilethele amaphepha ukuthi lesitolo sakho ngasemthethweni uhamba kabi wena ukalambi wena mkhweli ukalambi ke uma ngaphandle kwaloko lesitolo siyafa 2 days lokunika wona esikhulu awuyeke ukhuluma kakhulu uzuvuthana itinqi mahala wabona wena ka wena ulambile into yokuqala lalela ngikhuluma ngiqedza utawuphendula ka wena ulambile into yokuqala wena utawuhlala phansi namkhweli babimkhweli kona hayi ngiyabona ukuthi cha bafuna ukungondisa labantu mina ndakubonga kakhulu angifuni madlanyana tawo leti ngasho lutho mina ntimali tami mina mkhweli uyangiva angalambi la wena uliphisa phela mina ngikubitela ukukhombisa ukuthi ngiphoyisa vele kahle kahle ngithi mina lesitolo ngicela kucace ini la ungacaci ngiyazivala lesitolo ngubani wena uze kuba nalomnikati walesitolo lalela la wena utawuboshwa weva lokhu ufuna kona ufuna ukuboshwa bakhona uphinda ukhuluma nami ubhale 4 kanje lalela kukhomba ukuthi wena ya vele uyangitselela vele isosa nembala wakho la ngalokhuma kwakho naletendo takho uyazeleleka vele noma ubukhuma njengendoda lephilako awutawuhlonipheka ngiyakulandeleka ngoba awufuni ukuphila nebantu umthatha kancane wena yathi sikhumba umthatha kancane yabona mina mkhweli ndakuvalela weva ka wena ndakuvalela mkhweli hayi lalela sinakaze siphila ntimpuya sathatha ukuthi natifuna kudliswa tenda njani ngithi hayi bantu laba serious ngidona ngibitele kona ngicela ngikunika nje malanga lamabili vo uyangifaka Sile koko. Ngizungapha kufile sangatsami. Ngacela ukukusendela. Ngicela ngayethi gogo ngihlale phansi ngikhulumisane gogo. Yevakala. Atosebelaye nawo. Ngilanze gogo kuye naye ngaye. Yamdinga ekhaya. Nakuhambile usemaveni nomulethe indzawo. Emaswati aselahlupheka ngane phansi. Afuna isito gogo. Ngacela gogo silanzelele. Atosebenza uma ngisito lakhaya. Kevakala sankati kevakala thiza ungicapho. Kevakala tshentla majakhi kevakala madoda senikhulumile livakele. Sitabuya naye ekhayeti ke bogogo. Sitawumbita sihlalisane naye phasi sikhulume lelidzaba. Awuvakele bogogo. ngaphandle kwaloko nawuhlulwa ngiloko lamalanga lamabili lesitolo siyavala ngibitela lokho nje kuphela utasikhona lesivi novala ngithi ngubitela lokho utasikhona lesivi novalela angifiki ukuthi sive kunjani ngithi ngubitela lokho ufile injala wena
ngoba sitolo Madame mina mkhwele. utithola Uyavakamba. Angiyisi wena lo thatha sitolo ngomgunyathi ngobutsotsi. othatha sitolo umgunyati le embabani kasayima amaphepha Ngifuna la maphepha ke abala. abathina amaphepha musimuniki ngilokhu ungafunzanga ngoba na ungafunzanga vela uthi ubone inombolo awuboni ukuthi babhaleni Ngifuna la maphepha mina hayi lo mfoji wakho. Lale ngikutshelile akusimfoji utawusho njalo ukuthi umfoji mina ngikufunzele kahle Okay ngova ngesiswati nako lo ngibitele kona ngikufundisile nithi uyathi ukuthi babhaleni la store si uyakhuluma si sake mkhweli si sitolo utoze uve kahle la tingabe ngoba uva ngikutshele ngithi si sake si sitolo mkhweli ngoba awukwathi ufunze sengifunzele into icaca wena khuluma kahle namkhweli uyindoda emadodeni uyindoda le uhamba ugebeka athi matabana bona abantu nabalambile uhamba uthatha toto ebani ukuthi isitolo sakuye ngabantu ucasha abantu bazokuthi umuntu anithathi imali yamuntu umuntu ufike uyathenga siyemali emkhwele ngilolo ngibitele kona kuphela yo ngibitele umbhedo wakho ngicela uphuma uhambe mkhwele ngibitele umbhedo wakho ngicela awuboni nayo ke into leyo ngoba uphila njengengobiyani bathi ngibophisa abantu balomango lokusho ukuthi mina njengoba ngisicashi kwangakafanele mina ngiyoreport abucala Sange sebazo bangisi uthuni lapho iboy kulo 2 years ngikugulile manje ngoba bafundisi abakhona ukuya le majwaleni balanze abantu ngakho ke wena unene ngiyacela ukuthi bonke labangivaka emhlabeni abakuthathe lokuthi ukuthula kukhona emhlabeni afishale mina ngicela ukuthula lishonile amasokla amahle kasiphinde sinamukele sinvuselele uhlelweni ibibekele sive we don't need kufa la eSwatini nje mako akasuse lento yakhe emakhofini whatever yini wena mbukeli longakusho kule ndzaba lesikhuluma salomuhla asebeme abantu ukuthi nabalwa temperature boba bese bafuna ukudvunga emaswati tingqondo ayikho lento lesikhuluma ngayo lena ngeke yenteke methula ngoba Channel Maswati is regulated by the Eswatini Communications Commission through the Broadcasting Code and Broadcasting Guidelines. Under these instruments, the station commits to broadcasting information and news that have been fact-checked, as well as programs and content in respectful language with no elements of hate speech and with no elements of violence or sexual activity. If you hear any unsuitable content on the station, you have a right to voice your complaints with the station management. Should you not be satisfied with the response or action taken, you can escalate your complaint to the Communications Commission at PO Box 7811 Mbabane or call 2406 7000 or send an email to info@esccom.org.sc. Visit www.esccom.org.sc for more information. Ekhaya lalela leli vangeli ekhaya bukela leli vangeli awuleli vangeli abokhokho awukanya phupho lami awukanye usipa awu nina bakangwane ningasaphuthelwa njalo ngelisonto ngayo insimbi yesiphulongo livangela labokhokho litabe lifikile lifenjwa lifunzwa ngiso sathi saseSwatini makhanya ngiphinde ngilithi ba ngilikhanyisa liphupho noma kanjani ingqondo etawukhula lobo ekuphanza ukuthi ke besolwe ngiyo nine tinyanga netangoma sonzelani ukuze ndobona ukuthi ke akusilo liphutha konke kwenta kwenu kuliqiniso njengoba
nani nithi idalo leti dzingekile ukuthi libe khona la emhlabeni yathi ba. Hayi baba, hayi ngifikile. Kade ngivelele. Njengoba ngibitile nje ngithi nje angifike ngiphuthume baba. Manje ungitshele mthotheni. Sengumfundi osibazaneni wena lovumela amahiya nokugcoka lokubovu. Kwende njani? Phela namhla kusilanga leValentine. Baba, Valentine ingulile. Baba lena inyanga yebantu labathandana. Njengoba ngibona nje. Ngiphumela lo medema ekseni. Manje na usojikela ngala edolobheni. Home. Mina ke ngoba bengiyithe nguwe sengithi angayi edolobheni ngitela kuwe ngitovala ukuthi bahlahle babe bewufunani. Emthotheni kodwa ngifuna ukuqonzisa. Le shirt lele igqoka mhla nga14 ilanga leTanzania. Hayi ukuthi namhla nje wena utogqoka lokubovu. iValentine indlule kadzeni. Yendlulile kuwe baba. Kithi sangake ndlule. Yonke nje lo February lo. Uyaphambana newethu. Wonke nje lo February. Hayi. Ya ngiyakubona ngalo kuvulana lamahiya nje ngathi ngumfati angazi kwende njani. Awungitshele sewusinjile yini? Baba, angikateli kutongibuta lo usangibuta wona manje. Mina bengihle nje kulova ukuthi ngabe ngibidile ini silungise kona ngabe yalungisene kahle kahle. Yade ngobetale na indzaba naye la. Kuyavakala lamangweni ukuthi wena niyathandaza ngala. So into lengekho umthethweni. So sive siyakhala ngani. Awukho umthethweni? Akukho umthethweni. So sive singakube semthethweni manje. Phela vele sethi indzawo yemango le. Uyangivakala. Kanti unjani wena? Man mina ngilahlwa ngiko nje kwamba nivula lamasondo nini nje ngokuva kulamba nje bese sentovula lamasondo anokulandzela umthetho wamasondo ukuthi uvula isondo umthetho wakho nokuthini. Uthini umthetho? Uyabona konke ufuna kuphelele. Yiphi license yalapha esondweni? Yokhomba ukuthi isondo vele. Uma uyawathi lokho ukuthi kunesondo. Phela vele sekuyathelelwa amasondo nyalo. Angithi ngithatha imali nini? Hayi uthi into othandaza kahle kahle into wakhe imali. Muphi lo mango lo khomble nawo? Lesigodi nje. Lesigodi sala. Ngoba umango ngiyona lo phinza ugcwala lapha esondweni. Shothi uyadi and uyahambisana nalokho kwenteka lapha esondweni. Futhi ngivile ukuthi umngani wakho ubalekile. Emthotheni. Akabaleke. Ngicela ulandza lo mngani wakho kutotekwa lenzaba. Akabaleke. Uyangivakala. Kube ingoti kuze mtokhona ukuthandaza lapha umthandaza ngalo semthethweni. Ngoba uma wathi nomphakathi wathi ukuthi kunesono. No ungibetela kona nje. Phela nje. Unganyekelisa kwedolobheni nemnanzini ungibetela nje ukuthi ufuna ukukhuluma ngendaba elibayo. Khohlwa ngalo mnanzi bawo le indzaba lemgcoka nangabe wena awufuna ukuthi kutekwa lenzaba. Qhubeka nalengane. Utawubona ukuthi kutewendekalana. Sangisongela sikhumba. Utawubona ukuthi kwendekalana umcedzile. Sikhumba sangisongela. Ngiyakutshela ngoba. Yebaba. Angeke ngithuswe mina nje ngalamahe akho la. Ungayidlodla emgodini babethatha Ngeke lo kwamabhokezi akho ngeke ungiside ngalutho lo. Yade nokhanzi nyoke yathambela ungaqondo ufika egodini lokuyayitshela la kasikhumba. Uyentana lapho utandizele etulela lamahe ngiyakutshela nje hayi ede nje. Ngiyakutshela qhubeka nalento yakho. Phela lapha siyala.
Ngayethe. Ngithi nje angikubide. Angikubide ngayethe. Sasike sitobonisana lithaba. Bese sikile ke salivela. Yathi lenza ukuthi mina ngidangibidela la kakhulu ongitshela ngingatati nje mina landumbeni nyalo ngiliphi lelitsaba selikhona ke nya. Ngiletsaba lokuthi wena phela kudzinga ukuthi ube ngumsidi walakhaya. Ngisita ini mina ngoba angathi nokuthi ngidawuthatha ini ngibhicela ngisitani mina. Wena ngalesimo sakho, lesimo sakho ngalokuthi sinani kahle kahle. Hayibo. Ngoba nje ngasihlangene letifuyo lesamnawo. Kanjani ke angisakuva ke lokho? Awutena ukuthi ngiyilalela kanjani? Wena kudzinga ukuthi usonzele, ube la ngekhathi endlini. Mina kusho ukuthi mina kufanele ngibodwa ngitosebenza la Ndumbeni. Ungene lonke. Ungangeni ngelinyawo lunye. Vele ngitinikele nje ukuthi mina uthele konke, ushiye bangani ushiye ihlobo. Aphe lemfo lelikhulu lena baba. Mina nje sengiyatiwa nje ukuthi vele senginangi logogo thokoza noma ngivunulile ngihamba ngedolobheni. Bathi awugcoki nemanqaphi into awugcoka njani ticapfulo mina. Ngoba uyathanza uyabona ukuthi ngiyakuthanda ukugcoka imfo nje letithi. Ngebha ngoba nguwe. Singasholeta nasemadlotini siwaphahlele. Sibabikele ukuthi hayi nguye yena uyahambisana nathi nemisebenzi eflexible indawo. Kepha nje sicela ukuthi nimbukelele. Amana angahambi ngetinyanga. Lemfo likhulu le. Hayi lena akusiko likhulu. Akusiko likhulu. Ngabe sisekuba ngulomuntu maybe kumbe la ngagcinisa ingqondo. Kepha nako lokuqinisa ingqondo uyayokhanda ukuthi bese khamba kumbangela emabhadi. Imfuta ke tingasamhambeli kahle ngoba so ubalekela nako lokushiyo laba lebathana. Hayi ngiyakuva mina. Wena njalo ukuthi ngifuna ukuthi ube la ngekhathi. Ushiye bangani ushiye ihlobo. Ushiye konke. Labo bona ngaphansi. Nyalo lemfu. Ngikona Ndlovu nala Ndumbeni bafuna ukuthi mina ngimvakashela afuna ungenda ukuthi sihlale kanye la Ndumbeni sihlekahle. Kanti kunemfo la ebonako la kimi yena akacacile. Nalesifunya sakho, lesifunya sakho. Hayi na usho kanjalo kuyavakala sengizame sibone ke ukuthi singazami ngena lonke. Hayi ngathi ngingenile ke ngoba angathi. Hayi ngoba ngifika kanje mhlawumbe wafuma ngibone ukuthi kena wafuma ugogo. Hayi. Okay, ngicela ke manje ushona ngemagama emva kwami. Thani mina ngayedi. Mina ngikhanyedi. Ngiyatinikela. Ngiyangena bodiliza umgcapha. Ngiyawusebenzisana nabo. Ushisa. Kulikhuni. Senjabulweni. Selisizini. Kuphume isivumbu. Tindzaba talakhaya. Diliza umgcapha. Thokoza gogo. Hayi. Ngidangendela kanjena ke manje ngayede ngicela ukuthi ungifunela ngemajalo ngisho lapha sesilahla watshele ukuthi hayi sesilungisile sebangeda ke sibone ukuthi sibahlasela ini bona nyala hayi kuyavakala thokoza gogo thokoza unengcina malangnayo yebafethi ngenza leyo unengcina malangnayo yebafethi ngenza leyo Bapala fiti na labo kobela batha baboni lufa yamsamo Kulenzo na malangnayo Bangisale na lena ngihamba ngifuna sithunde sami Masibadlala ngami Bangisale na lena ngihamba ngifuna sithunde sami